Yesu nashimwe abakunzi b'urukundo gatatu TV. Ndashuhuje abantu mwese b'abakunzi banjye mukunda kumviriza ubutumwa ndabashikirije Uwiteka Imana nabagiye neza, kandi ndashuhuje abantu bose barebera ubutumwa nshikiriza kuri Facebook. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndashuhuje abarundi, nkasuhuza n'abanyarwanda, ndasuhuza abantu bose bumva runo rurimi ndimwo ndavuga. Uwiteka Imana nabaha umugisha. Amena. Ndabakunda cyane bene data, niyo mpamvu nguma ndabashikiriza inyigisho Imana impereza kugira ngo ndabashikirize. Uyu munsi inyigisho ndabazaniye nibibazo Imana irimo irababaza. Nibibazo Imana irimo irababaza inyuze mu ijambo ryayo. Kandi ndiza neza ko uwo rireba araryumva. Uwo rireba araryumva. Ndabasaba bene data, abantu bose bari bwumvirize ino video, mumfashe akazi k'Imana, mumfashe umurimo w'Imana, muyirungikire n'abandi kugira ngo mbese abantu abo rino jambo rireba ribashikire. Nukuri muzamugize neza, kandi ntago nzahembwa ngenyene, namwe muzahembwa. Amen. Uwiteka Imana azabahemba. Amen. Kubera ko uzaryumva agafashwa, nawe uzakwandikisha. Amen. Mumfashe rero, mumfashe umurimo, kuko ino si ntagari iwacu, hano ntagari wacu, ntagari wacu, turimo turagenda. Buri muntu n'umugenzi ahangaha mwisi. Ndi umugenzi, uri umugenzi. Kandi ndakubwire, murazi ko buri muntu azabazwa ibyo yakoze. Buri muntu azabazwa ibyo yakoze. Rero nukuri ndabasabe mu izina rya Yesu Kristo, maze mumfashe buno butumwa mubuha abandi, hanyuma bushikire banyenebwo. Nimba atari ubwawe, ariko hariho abandi bagenzi bawe go babureba, kugira ngo Uwiteka Imana abone ko umurimo urimo uragenda neza. Amena. Kuko mugenzi wawe niyumva buno butumwa gafashwa, akihana kubera buno butumwa umuhereje, nawe uzaba ubigizemo uruhara, kandi uzahembwa. Ntubifate minenegwe, nawe uzahembwa. Imana izaguhemba. Uri umukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana, uzaba ukoreye Imana. Kuko rino jambo ntago ari iryanjye, ni ryanye ni jambo. Nanjye ahangaha ndiko ndakora iby'Imana impereza, kuko ibi ntago ari ibyanjye, ni byanye ni jambo. Rero wamfasha umurimo w'Imana, maze ugacutwara iyo audio y'ubutumwa bwiza bukagenda gufasha abandi, wabukoze neza, kandi Imana yaguha umugisha. Amen. Ndasabiye umugisha umuntu wari we wese ari bumfashe ivuga butumwa akazungurukana ino video kugira ngo uwo bireba aryumvirize. Amen. Ndabazaniye rero ibibazo Imana irimo irabaza, kandi uwufite inyishu ni mwebwe. Ni mwebwe abo bireba. Amen. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice 8 ku murongo wa 4 tugeze kuwa 6. Amen. Uwufite ibibiriya arasanzurura maze yisomere. Ndashobora kuba ntasoma neza, ariko wewe uzi gusoma neza, ndakwinginze ufate ijambo ibibiriya maze uzingurure wisomere. Amen. Ndabakunda cyane bene data. Reka nsubiremwo. Turabagenzi, hano turi si wacu, iwacu ni mwijuru, mu gihe uzaba warikoreye. Iwanyu ni mwijuru mu gihe uzaba wahakoreye. Amen. Dusenga Imana. Data, ndagushima. Uyu ni wa mwanya ushitse wo kuvuga rya jambo wampaye
nanjye nkakwemera kuritanga. Uwiteka niryo zina ryawe. Mwami Yesu, ndakweretse abantu bawe, ugende ubafungura imitima yabo, maze n'amatwi yabo ugende uyazibure, kugira ngo ijambo ryawe ryinjire. Haleluya. Baryumve maze baci baryumvira. Amen. Urakoze mwami w'abami. Icyo ngiyewe ndakwisabira, ndagusaba umwuka wera amanuke aje muri ngewe. Ntaba ari nge mvuga, ahubwo nasame umwuka wera avuge. Amen. Ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka wigerere hano hantu, maze ijuru rize rigote hano hantu mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Umuriro w'ijuru maze umanuke uzunguruke hano hantu mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Humugisha umuntu wese ari bumfashe ivugabutumwa, akarishayiringa, akariha bagenzi biwe. Uwiteka Mana, ndakwinginze uzubandikire. Amen. Urakoze data, sabye nizeye kuvyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Reka dutangiye dusome mu izina rya Yesu. Dusome ku murongo wa 4. Kandi ubabwira tukuni kuhoraho abaza ati mbega abantu iyo batembye ntibasubira kuvyuka. Mbega abantu iyo batembye ntibasubira kuvyuka. Iki ni kibazo gikomeye Imana irimo irabaza abantu biwe. Bariya abantu baguye, mbese barahari. Bariya baguye basinziririye hariya hasi. Bariya mbese bari baramwakiriye mbere, hanyuma bakamwikura, mbese bakamwikura nk'ikoti bakamushira hariya. Abo ngabo niba Imana irimo irabaza. Mwene data uri muranyumviriza, nimba uziko Imana wayikuye nk'ikoti ukayishira hariya, rino jambo rikwira kureba. Mbese iyo abantu baguye ntibabyuka? Iyo uguye ntubyuka? Mu buzima busanzwe iyo umuntu aguye agatsitara akagwa, agwana no kuvyuka. Byamunanira kuvyuka, hakaza umuntu akamufasha kuvyuka. Ariko wewe mu buryo bw'umwuka waraguye, nta no gushaka umuntu wo kugufasha kubyuka, ariko ugumye uryamye aho ngaho. Mu buryo bw'umwuka we uraryamye. Iyo umuntu aguye ntiyongera kuvyuka. Icyo ni kibazo cyawe. Icyo ni kibazo cyawe. Cyangwa umuntu iyo ahuvye inzira ntasubira kugaruka. Cyangwa se iyo umuntu ahuvye inzira ntasubira kugaruka. Turebe mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Iyo ugiye nko mu isoko ukayoba inzira, uragenda ukabaza umuntu ati mbese aha naha ni hehe. Yamara kukurangira ugacuka tukagaruka, kandi ugasubira hahandi wari muraje. Hamwe wari murashaka niho ugenda. Iyo umuntu ahuvye inzira ntiyongera kugaruka. Yewe mwene data uri muranyumviriza, niwe uri murabwirwa. Imana yarakurindiriye, yarakubuze, yaragushatse mu baririmbyi. Kakajwi wari ufite ugikundanye n'Imana, Uwiteka Imana aragakumbuye. Ryavuga butumwa ryawe, wavuga ubutumwa abantu bakihana, umwuka w'Imana ukakuzamwo, maze abantu bakihana kubw'ijambo ubabwiye. Uwiteka Imana arakumbuye ugukora kwawe. Yewe muntu wari umukozi w'Imana ukagwa, Imana irimo irashaka ko ubyuka. Byuka, uriya yagukoresha
baragukeneye. Yewe mudiyakoni, akazi wakora waragasubitse, waraguye, nyamara uriya murimo wakora kiriya gihe waranezereza Imana. Warakora umurimo ukanezereza Imana, kandi wawukorana umuhate. Warawukora maze n'ijuru rikakunezererwa. Ariko noneho warawusubitse, wawushize hasi maze uragwa, uraryamye mu buryo bw'umwuka. Imana irimo irashaka kugaruka. Nugaruke. Imana irakumbuye kwagukorera Imana. Uvyuka kare ugenda kuvoma amazi y'abakozi b'Imana. Uvyuka kare ugenda gukubura aho abana b'Imana bicara. Imana irakumbuye kariya kazi wakora, irakumbuye kukubona. Irakumbuye kubona wa mutima uciye bugufi wari ukurimwo. Ariko ubu ufite umutima nk'uwibuye, umutima ukomantaye. Uwo mutima ukomantaye, Uwiteka Imana ntago ari mwarawukenera, ashaka wa mutima wari ufite ubwa mbere. Iyo umuntu aguye ntago yongera kuvyuka. Iyo umuntu ahuvye inzira ntiyongera kugaruka. Yewe mukristo, warubaha Imana, ukirinda icyaha n'igisa nacyo. Ariko harageze igihe urata Imana yawe. Ugenda kure, wagiye mu busambanyi, wagiye mu businzi, wagiye mu bujura, wagiye mu kunywa inzoga, wagiye mu gukorakora ibintu, amabere y'abagore, amabuno y'abagore, mbese mu kwikinisha. Yamara ni wibuka ukuntu wubaha Imana mbere. Kuriya kubaha Imana ukagendera mu nzira z'Uwiteka, Imana yari gukunda cyane kubera ukuntu wari uyubaha. Noneho nubu irakugarutseho, ishaka ko uyemerera. kandi niwiyumvire, ibuka bya bihe byiza wagirana n'Imana. Niwibuke ukuntu wavuga ubutumwa, Imana ikanezerwa. Wabuvuga atabyaha bikwagiriza, mbese wabuvuga atakintu na kimwe muri wewe kibi kikurimwo, maze urimo urabuvuga umwuka wera akagufasha, maze abantu bakihana kubera ivugabutumwa ryawe. Nyamara garukira Uwiteka, niwihane, usaba Imana imbabazi. Iracari ku ntebe y'imbabazi. Uwiteka Imana nyamara arimwo aragushaka. Nugaruke ku Uwiteka. Garuka ku Uwiteka. Garuka ku Uwiteka mwene data. Tugende ku ijambo rya ku murongo wa 5. None rero niki cashubije inyuma aba bantu b'i Yerusalemu bagasubira inyuma akagirire? Subiremwo. None rero niki cashubije inyuma aba bantu b'i Yerusalemu bagasubira inyuma akagirire? Ni igiki cyakujanye kure? Ni igiki cyakujanye kure y'Imana? Ni igiki cyatumye uheba Imana ugasubira inyuma akagirire kabisa, akagirire ku buryo udashaka kugarukira Imana? Yamara Uwiteka Imana arimwo araguhamagara. Uwiteka Imana arimwo aragushaka. Nubwo wagiye akagirire udashaka kugaruka, Uwiteka Imana arimwo arashaka kugaruka. Nyamara arimwo arashaka gukiza ubugingo bwawe, ntashaka kurimbuka. Uwiteka Imana ntago arimwo arashaka ko wewe uja mu muriro, kubera kuriho umuriro. Uriho umuriro, urahari. Uwiteka Imana ntago anezezwa nuko wewe wawujamwo, ahubwo nuvyuke. Byuka, ntugenda akagire uko bazagenda akagire bose bazagenda mu muriro. Abazanga kubyuka bose
bazabyukira mu muriro, bazabyuka bisanga bari mu muriro. Icyo rero Imana igukeneyeho ni uko wagaruka. Garuka, 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 ugifite uburyo. Bazahamagara amazina, nutumva mwirya uzarira. Nyaruka, 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 ugifite uburyo. Bazahamagara amazina, nutumva mwirya uzarira. Nyaruka. Subire mwino jambo. None rero niki cashubije inyuma abantu b'i Yerusalemu bagasubira inyuma akagirire? Bakobereza ubugunge, bakobereza ubugunge, bakanka kugaruka. Ku murongo wa 6, narateze ugutwi ndumviriza, ariko ntaho bavuga ukuri. Nta muntu yihanye ibibi byiwe ngo yibaze ati mbega ico nakoze n'igiki. Umuntu wese apfa guhuruduka ajana inzira yiwe, ameze nk'ifarasi igenda akabushungwe yirukira mu ntambara. Ntago wigeze utekereza, ntago wigeze wihana. Nubwo uryamye hariya, ntago wigeze wihana. Nta nubwo ushaka no kugarukira Kristo. Yamara Uwiteka Imana aragukeneye. Ni wihana ibyaha byawe, urababarirwa. Ni wihane, dore Yesu Kristo arimo araguhamagaza urukundo. Yesu Kristo arimo aragushaka. Yamara numwemerere, mwemerere ureke ubusambanyi urimo, ubusinzi wamusinda buri munsi ubireke, ubujura ubireke, maze wemere guca bugufi, ugire umutima umenetse, maze usaba Imana imbabazi. Uwiteka Imana ariho kugira ngo akubabarire. Ni wihane bigishoboka, nushaka Imana bigishoboka. Yamara Imana irimo iraguhamagara ubu, ariko niwanangira umutima wawe, Imana izagukurako amaboko. Imana irakubembereza, lakini mu gihe wewe ubwawe wanze kumva ijwi ry'Imana, Imana izagukuraho amaboko maze ikureke urimbuke. Rero wewe, Imana iragukunda. Ngwino, ngwino, ngwino kwa Yesu, usaba Imana imbabazi. Nunyaruke, ureke ubwo buryarya bwawe, ureke ibyaha bitandukanye urimo urakora, maze umwami Yesu akubabarire. Niki cyatumye ugenda akagirire? Ni igiki cyagukuruye mwene data ku buryo uheba umurimo w'Imana, ukawuheba akagirire, ku buryo uheba ukudiyakona, ukabiheba akagirire? Uwiteka Imana arashaka kugaruka mu murimo wayo. Dore ni wihane, ni wihane, kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Abamarayika bariteguye kuvuza inzamba. Yamara barindiriye wewe, ni wowe barindiriye. Nyaruka ugifite uburyo. Kandi ndakubwire, umenye ko bazahamagara amazina. Nibahamagara Yakobo, bakahamagara Perusi,
bagahamagara sindi ku bwabo, bagahamagara inde Mukamana, bagahamagara uriya, ariko wewe ugategereza ko bo guhamagara izina ukabura. Yamara ntabwo uzanezerwa, ayo mosozi uzayarira, ariko nta n'uzagutega igikombe cyangwa se intuza isahani nguririreho, kubera ko imbabazi zaba zarangiye. Yewe nta n'uzagutega nibase nguririremwo ntawe, kubera ko nta numwe azigera kureba ijisho ry'imbabazi. Ariko ubu ngubu Imana irimo iragukenera, Imana ntago irimo irashaka kurimbuka. Noneho garukira Imana, garukira Imana bigishoboka, garukira Imana ukiri muzima utarava mu mubiri, garukira Imana. Iriya Mana wayitaye hariya nk'ikoti cyangwa ipataro kuru gacujugunya hariya yashaje, kumva urugendo uyishaka iyo Mana. Iyo Mana wafashe ugatariya nka kujya ufata igitambara gishaje ugatahariya, nyamara genda ushake. Imana Isirayeli irarindiriye ko uyigiri kwisanga nayo ikwakire. Nimwihane muve mu byaha bitandukanye muri mwe murakora. Uwiteka Imana rimwe araguhamagara, yamara ntiwinangire umutima wawe, ntukomantaze umutima wawe, ntukomantaze umutima wawe, niworoshe umutima wawe, ijambo ry'Imana ryinjire rikore iryo rishaka gukora, icyo rishaka gukora muri wewe. Ijambo ry'Imana rishaka gukora akazi muri wewe. Reka gukomantaza umutima, amatwi yawe yafungure, ukore iby'ijambo ririmo rirakubwira. Uwiteka Imana nabaha umugisha. Abantu bose bari bwumve buno butumwa, ndabinginze mu buha abandi kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. Dusenge. Data, ndagushima Mana, ndagushima ko uyu murimo wawe Mwami, umurimo wawe uraryoshe cyane. Mana, ndakwinginze uha umugisha umuntu wari we wese ari bwumve ino video y'ubutumwa bwawe. Mwami, ndakwinginze umwuka wawe wera maze aherekeze rino jambo, maze rigende rigere kuri babandi ushaka. Mana, umwuka wawe wera aherekeze arijane kuri babandi ukeneye. Urakoze Yesu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Uwiteka Imana nabaha umugisha, Uwiteka Imana nabarinde bino byorezo, Uwiteka Imana nabaha